Бесин хүрбет оғыз отайын маңнағы күннерігер аммаға тыысырын осколата онна үйерақтағын марката дейін республикатағы хүрбек кейс педагогическай жарбанка тәрелілен республика сүрбағы сұлуғыттан Москва қораттан 6 тығынчы кәреңе күттачыны түмет артта. Дәрәйін үс күн ұстата амман әхелегін Иннокентий Шевердин атынан культура онна сыннелан паркатығар тәрелінне. Күттачылар рақтан чугастан аяннан кәлен муаны чараңара балаққанан түхәні үрдіттен алыраны күттіынылылар. Тахама улахан қалың командалы аты білден тұры чугас ылды ғытыр ұлыстар бұд мәңе қаңалас, жұрапчы, ұсалдан татта, 200-түйген кейлі аққалылар. Ата оны тәңе ырақтан, әме ылжытардақ бұд, ол күдік әмен бұтайынтайттан, әме көнттен, томпонттан, тие, әлі өқметтен, әме онча кейі әне қаралан ұлыстары пасти барларын қабанылыр өт. Сегодня вот сельская ярмарка, которая 23 года назад начиналась в Хангаласском районе, в селе Актемцы, где собралось всего 300 педагогов, да, в то время. И сегодня вот в 20 раз вот увеличивает свои масштабы, да. Сегодня к нам также приехали эксперты из Москвы, акционерная компания «Просвещение», из Роскосмоса вот сотрудник приехала, и также вот зачинатели, академик, который стоял у истоков становления педагогической ярмарки, Анатолий Маркович Цирюльников, тоже сегодня посетил нас. Тәрәйін маңнағы күнігер эксперттар бұлғаққаларынан докладтар істен сағалатылар. Маңда күттачылар білімнен келбетулелерін қамығыен негер көміскәтілері бапростарға қоруйдатылар. Мен болағына екі қайысқаны кітіқтақпын. Бірі болағына сақатылын сайынырыға, бұл оғыларға кейін ұстутығыр ден үлелі қалбетім. Оны бір докладым болағына бұл последам Ербинских юнатовтен. Кыттачылар олыс әлбәқтер, арасыртен кәлбеттер, бейгі бәғі бұл хасырда алтаға кәлбетпет. Бүгін хасырда кәлбетпет. Әлбәқ боламыд. Делегация өтігер хүрбе бері үштол бар. Арас қайысқанның кәлендеріме бұл кыттачылар. Аммадойды туры серегер жүнігер, олақан мақтал, жауабаты көрістілер. Билен тура хаманна улушуй таряхина бит онна мен быйыл хаңа кыттанарабин ологум тохары дебит калыр. Онна оттон жон серге улус белемнемит гөрдө колок биле кихиманна опут бөгө биле били бөгө ылынан барган себебит. Иет ол түһүлгө тигер оттон ол түһүлгага бу мандык кинеге тахарбытын быйыл олон тойбун кепсияга манныкта атындаганы биле үлем опутун хырдатар буланнакпын. Бихи манна 6 кии болан келдебит. Учуталлар оны идәтчеләр. Муматтан атак тоқтяққа бардын саңа бастыкытынан кәлләқ бетте, онын бардын кәриян көрін, опыты лабыт. Эти ярмарки дают, конечно, в первую очередь это возможность распространения своего опыта, увидеть опыт других, пообщаться, набраться много новыми идеями и вдохновиться на дальнейшую работу. Беги хассалахсын бу ытыллар пет ярмаркаганга көктөктүк быйыл эме чистого хүрбе бес балан келажабыт былырын колобур бу бастабыт оню билигин келен атыга келле бу буркатен оню бу бем авторский үлем хеп бу эбенни оню манна бу эбен оготун бетин тылынан сайыннарга эбенер оготун бу бата бу манна тук бартекире хаджар. Bir интерехіне оғаны үләнен етеге, тұғы хайст батығыр сығырыға тұғыламыд бұлаққа, агросколар ұхуятчылара, әдер натуралистер станцияларын педагогтара күттінылылар. Бәйім тұғым үлем көміскелі енаттан кепсәйіне оғаны бұл бейгі тәрілті бітігер үйереті, оныттан үлек істелінлергер бәйбет опыпытын тарқаты күрдік болар. Бихи агронаследие Амгинской долины ден улахан проектом ордубут, он той бүгін көміскелі ахыллағыны болуқтақ, онаттан кейден сәрген көріқтерін бағары бұд, әлбәқчандар, онаттан әлбәқ үле барды, бүгілер бит, оларын аспыт олықтырын, ол проект бұды бартын кәпсей бит, көрдірі бит, онаттан оны тұттылы бұд маллары, саллары, онды бұл кәнне кәмге үлеләні аспыт, сеттен әлбәқ қомуры бұтағырануымдар сырдатылынылар. Жарбанка ғылжыттарыгарынан ұлыс таланна құғыятчылара ара сәргәқ мастер-кластыры тәрейділер, үлелерін қайысқатын білейіндерділер. Мен бүгін бұл кәлбет ғылжыттары мәңеттен, томпоттан, ұсалдамтан, намтан, қораттан кәлбет ғылжыттары бұл кірімпаға вереттен. Бары наға сеңерділер, бары наға сағойдылар, кірімпа ден наға чөй инструменті беттілер.
Жарбанка кес күнігері төгірі костуоллар, кенегелер сүріқтанилері, грант түхілгелері, онна бұлағаққаларынан өлелері стенденен көміскәхін сағаланна. Bu yarmarkanın ekmeği bu virtualne etapçım bu da. Onu bolne beyler tuguleli hicalarına huriyallar. Onları kayları söp beybeler söp tühellerinden bölüktürün robot. Olan sılın ayına minasyalı uları hicalar. Bir bunlardan tuspa analitik bölükte yapıp. İkinler has günah yarmarkada kare hicalar analitikini kumuyallar. Onu ülete hicar moderatörlerden. Onu olantan kuramet keller yürücülüğür Кайдеки тухай бүтін себі тугу тоқтап нордук болу еген онта боламын крыланы те образовательный политика деген коррективалар келер бит. Бу Жарбанка кыттылахтары бары билелер. Бугаев Николай Иннокентьевич, Михайлова Ольга Иннокентьевна, боланнар Андреев Георгий Петрович, онна биһиги бир дойдуллахпыт Романов Николай Николаевич боландар бу ярмарканы төрүттен сагалабыттара. О биһиги оны кини сырдык атыгар үдү атын үесидер сыллах. Хашуга киниге тахаттардыбыт. Бага хат огуру костолы презентацияда болбута кыттыны келен ыллар кини үлелеспит осколалары арасы улустарттан. Бүгін амматтан түріттәқ сақасы сыр үтуеләқ ұчуутала, сақы өрәғаритігері сүнкен қылады келерсі бит. Николай Афанасьев сүйіз бейін сылғарын Аллах төгірік остолға, республика улус общественнаға учуонайдар кыттылақ кен кепсетейі тағыста. Мен Николай Горове билен туралите илин суруналы оңор оқпытыттан үлелек бететтен онтан ыла билемин. Мона Семен Андреев Новгородов үлелерин үйретті хидямын. Бу Николай Горович хайдақ курдук кини мен ханар кини көгүләһине инне улахана ролламыта. Беге бу Николай Горович бетен үйеттерге аммага манна мен ханар музейга улахан тох барынада үле үйетти үле тахлыбра хим бир кихе көрөн билер билинге огот онна били аудиовизуальный ол ettер күскелерне итеханада диханыбын. Леонид Киринский атынан амматағы лицей көгіләхінен тәрелі педагогический космодрома траектория взлета ден инновационный балагакка Джон Серге болғымта тунтарта. Беги бэби там манна выставкалах келен турбут. Ракетомоделирование, дистанционное зондирование Земли, беспилотные авиационные системы, ракетомоделирование, день направления выставка келен турбут. Он тагинен был атану школалардан был Саха политехническая школа, лицей, Майянский лицей, Сороковая школа, колледж связи и инфраструктурной технологии календарами бэйлерин туктарын выставкаларын турдулар. Бүгінгі бігі көдіріқпінің мағарабыт мастер-класс, онна стендовый выставка. Осымен бұл бір хаңа кеддік бітті, сентябрь еттен оны 9 айдақ үлебітен, көддірен, қыратық опытылан, онна жаны күтті білсен, чөй байтық күттен дебі күрдік, онна бұл ұчталар бұт кәлбіттірі әдер команда. Да, я работаю экспертным, и на самом деле я даже немного удивлена уровнем подготовки проектов. Очень интересные проекты, практикоориентированные. Меня очень поразил интересный такой проект по поводу агродозору там, в Гинском лицее. То есть очень интересные также проекты есть по инженерному образованию. Есть очень интересные проекты по объединению всех вот именно кейсов и так далее, да, вот именно школ, лицеев. Майянский лицей сейчас показывает очень интересный проект. Хүрбеккис педагогический жарбанка үрүлэ ахыллытыгар республика Илдархана Айсей Николаев кыттыналла. Кини үрәхтәһен әйгитигер үтү солбастақты күләли сылжар уһуячыларга, ветеран педагогтарга сударыстывынна наградалар туттарда. Итенне жарбанка блахаккаларынан сылжаны кыттачылар кытта көрсөн, үлелерин кытта билисте. Беге республика бутыгар үрәгәри системете куракка даганы тегердә тәңгә хайдакта беге олар бут ханда дөреннәр ул хуккотуду әбетер бу куракка ду кинулустарга ду бары тәң үчүе хачлах үрәк билетинлектактар. Онны бе республика бутыгар балай дулахан камсахан бара турар. Этимен тутуттун деп пеппен беге менә бу үрәгәри системетін, үрәгәри методикаларын тухна әйтәбен биленге бу сетевой школаларга кирәһен цифровизация түгәр әме күскә бара туруларны бартыннан турамман. Бередәхм барам бу беге
осколар бит үлләре тупсанырар. Бу кандики хылларга русабнар зор методикатынан Россиядән тахаритиннән бихе хүбе бирис места тагысты бут. Агая хыллата әйттүнес пестети. Вот олен хүддә улан камсаһын нибиттәке булла. Халгы итүлә кон токталыкка баран яктар. Үс күннәр Жарбанкага опсайы сүстен тақса түһүлгә ол һигер төгүрүк астоллары, дискуссия билахаккалара, уятчы идетин тахамын үрдәтәре курстар, күрәхтәре онтан датын тәрәһиннәр ытылыннылар. Манна үс күнү быха республика педагогтара кәләннәр, опыттарын үлләсәннәр, күрәстәргә кыттаннар, бәйләре тон көрдөрдүләр диханада. Хәпинне гынамыт бу 10 курсы повышения квалификации, агыс конкурсный тәрәһин, 12 площадка үлләтиләр. Бу быелгы сылга бихияхат тон федеральный эксперттар биттабаллар, бихиге республика тахымнак опыттагы учталлар биттан эксперттатлар. Ол белән бихи булган холбура бу кайыскалар битен эми сайыннараммыт бу бәбит үрәгәрет түтүгәртен тух сыл хадача турарын проблема барын эми ырытан көрәм бараммыт. Бихи быелгы сылга бу коррекционный школаларга онна сайынны сыннялан вопростарга эми тәрәһиндәре ыттыбыт. Эдер учуталарга наммыт хаманданын күрәккә чүрәпчылыгыны Степан Макаров атынан гимназия чуталлара Мугутурка илагынан болдылар. Веб-сайт теме билигин оробуна самый тогосток теме искусственный интеллектула кепсети болла. Бу искусственный интеллектка биги тугу үләне камнахы ытан олар бутунда каннык халгалар көсөк бүтүн сөбүн тух үчүгәйдәги барыстагы онна тух качыктагы ден тула кепсетти бит. Бу Жарбанка түмүгүнөн Саха Республикатын үрәк үләһеттерин идетин тахымын үрдәтәр, онна үрәгы сайыннарар институт специалисттері, кең ыртыгын оңоруқтара үрәктәһин программатыгар әтилерин киллер яқтыра. Быйылгы сонун беге конкурстар бытынан болалар, колобур дробияга улаган болгомтон урок бутунна да биттети бит, олен учут ол дробия тыгаран Аллах терәһин болла, конкурс катар болла, бу дробияга үлелир, онна бәтин дробиятын көрүнер учут ал тоғыратылагы денге. Оны таханан беге сүрдәгән тирене чемодан история ден конкурстакпыт, бу хастасылын бара турар, исқоған улар турар, онтан структура толар ибат. Бу чемоданга тугу багарар, улар тыкка сөпе биттен быйылгы кайыска бытын эме онна анаты бит. Геокультурный код, образование, экология, туризм, креатив ден была кулетигер, амматтан түрүттәх педагогическая наука доктора Анатолий Жожиков кыттынылла. 29 докладов мы заслушали, очень напряженная работа произошла. Но дело в том, что мы оценивали геокультурный потенциал других улусов тоже, для того, чтобы сделать предварительный анализ, какие интересные у нас точки геокультурного роста есть в нашей республике. Ну, я думаю, нам это делать удалось. Предварительный срез мы сделали, и контакты теперь налажены, и будем работу продолжать. Үрбек кес педагогический Жарбанканы аммалуғыны үйрәғын тәрілтелерін үләхеттері бұқа бары самоғалығаны тәрейен ұттылар. Тәрәйін ағылытын серігер туамуғар, бары нөмердерігер олу ұсталаннақ ұчуыталлара итәтчілері қытыннылар. Бұл үс күн ұстата үрді алба бұлға көліләті, барда ти бағаға тілдебетін күрдік 5 тұғыншатан тақса Хүрбә агыс улустан келен кыттыныллар. Ол истергер биге ме бәбит осколар бит, бары сүз бирген бары осколар бит, уяннар бит. Би үрәктәһин телтеләре бары коңроннор кыттыныллар. Педагогический Жарбанка түмүктенере жаро күнүгәре бастың үрәк терелтәләргә, үләһеттерегәр, анал граннары туттардылар, кыйлактары белетәтиләр.